supermarketu, kad vidiš na blagajni da je neka blagajna prazna, već je to dovoljan razlog za sreću ako imaš niske kriterije koji te potiču jebate, koje to guška vidiš, ali nema tamo guška, ili neko ispred tebe sa velikom kućom. Ja uvijek stavim na najspoliju blagajnu, što je nevjerojatno. To je, oni Murphyjev zakon je dječji vrtić za mene. Ovi, ako nemate šta za nadodat, mi ćemo lagano privoditi ovu večer kraju, koja je sama po sebi sretna, baš kao i svaka prethodna, pa ću ja lagano, aha, evo, Šinonina, izvolite. Dobar večer svima. Dakle, imam osjećaj nekako da ja jedina uopće nisam promišljala, da li bi išla pričala, nisam ne znala da će doći večeras ovdje, dakle, ovo je ideja koja je meni čisto ovako pala na pamet. Meni inače u Splitu, od kad sam se vratila tu živjeti od 2008. najveća sreća odlazak na Marijan. I Marijan mi je zapravo najljepša stvar u ovoj gradu i čini me izuzetno sretno. Svojedobno sam s jednom prijateljicom pričala o tome da o sreći, tako tome, u svom slučaju negdje smo pročitali da su neki psiholozi izračunali da čovjeku prosječno dnevno treba 12 zagrljaja da bi bio sretan. Mislim da taj broj uglavnom niko ne ostvari tokom dana. I sad smo mi nešto tu pričali i šetali se po Marijanu i ona je rekla ajme, ali eto, uvijek možeš griti stavu. I ja sam rekla, dobro, ajde, kao, super, ono, nisam nikad baš o tome razmišljala i od tog momenta, kad ona to meni rekla, sam zapravo i ja skužila da to uopće nije loše to grljenje stabala i sad svaki put kad idem trča na Marijan, bar jedan put pokušam negdje neko stablo zagrliti. I međutim, neki mi je grč, ono, svaki put kad idem, prvo stanem, pa onda gledam neko dolazi s jedne strane, s druge strane, pa ko zna koje može vidjeti, pa možda neke materijalne firme, dođe firma, ajde, traže svih sad koga zna, i tako svaki put stojim i mislim se, kao, čuli neću, na gledam ću deblje stavno mršavije, užasno, neki, baš svaki put mi je neka muka, ono. Psihoza, uopće se ne mogu pustiti to svoje sreći da zagrli stavno. I zadnji put što mi se desilo prije mjesec dana, ja tako hodanje, sami neke sportaše, komentaže, svi nešto trče, a u Splitu vam je inače tokom godine vrlo malo ljudi je po Marijanu, trči, hode i tako dalje, ali u lito kada ono peče 45 stupnjeva, onda su svi. Ono, ja sam probala prošlo lito, skoro sam se ne svistila, mislim ne mogu uopće hodati, tako oni trčati, ali zato su građani svi neumorni. I sad prije jedno mjesec dana tako hodem i mislim samo koje ću stablo, iću. I hodam i ispred sebe, ljudi moji, vidim gospođu jednu, grli stablo i grli stablo i uopće se ne osvrće, da niko se smije, ja se gledam i ne mogu bilo. I mislim se, pa eto, ovo je sreća ga možete raditi svakakve pizdarije, jer boli briga šta će kod drugi misliti. Ja sam zaista vjerujem da postoji prenos pozitivne energije. I ja odem na Marijan i uvijek kad odem na Marijana imam neka svoja stabla. Mislim, ovo intimova nikad ne bi ispričao da nije bilo ovo. Ali uglavnom ja grlim stablo 20 dubokih ustisaja. Tako, jer sam to negdje pročitao u nekim proročanstvima, da je energija pozitivna i tako dalje. I u tim mojim grljenjima stabala imao sam svakojakih događanja. Uglavnom čuješ, tiho je. I onda ide netko, šor, je li vam dobro? I tako više puta.
Dok nedavno, možda prije 1-2 mjeseca, idu dvije dame kroz šumu i jedna govori, a bile su već došli negdje 20 metara od mene, jedna govori, vidi onome čovjeku slabu. A ova druga govori, majve ludo, to on uzima energiju. I sad ja otpustim stablu, one su već došle kod mene, ja ovo što je rekla o energiji skrabim i poljubim je, jer je to jedini bio slučaj da me neko u tome razumije.